preghiamo. Senhor Jesus, em tua presença, Padre nostro, ti ringraziamo, Signore, perché tu sei glorioso, misericordioso, bondoso. Nós te ringraziamo per tutti, ó Padre, perché la tua fidelità è grande. Tu sei fedele, Signore. Aiuta-nos, Signore, perché noi a volte pecamos, ó Pai, e precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar no dia de hoje. Conduza este culto, fale aos nossos corações, que a tua presença, Senhor, possa ser manifesta em nosso meio. Pois a tua palavra diz, onde tiver dois ou três reunidos em teu nome, aí o Senhor está no meio. Então, Senhor, te pedimos, vem, ó Pai, se manifestar em meio a nós, porque o nosso cuore ha sede de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Adesso, fratelli, lodiamo ao Signore. Amém? Cântico de número 26. Viva Cristo. Viva Cristo, eterna riqueza, roupa escudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfeita santità. Viva Cristo, rocchia mia diletta, vera mana, verità perfetta, son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesouro in vita dopo morte, mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio risetto, dai fedeli onora benedetto, io suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, condutto dei santi, in cui vivo e vivo tutti quanti, gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amém. Cento e due.
Jesus é o Salvador, que Deus do céu mandou, em terra per salvare l'uomo peccator, em lui que crederá, vitória sempre haverá, em vida eterna em dono, indinle cel groda, avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avante eu vou. Nel céu me porterá, l'amato mio Gesù, ele de mio nemico, e o capo triterá, ao caro Redentor, fedele sarò io, e só vole seguire, e solo com fervor, avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avante eu vou. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signore, dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso ele sarà, avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avante eu vou. Presto io você me porterà, in cielo per godere l'eterna eredità. Abrama lo vedrò, insieme con Giacobbe, a tavola sarò, avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avante eu vou. E per conclude, si dice così? Concludere. 502. Gesù, dou-te música, meu cor. Jesus, solo tu não cambi mais. Jesus, com teu sangue hai lavato e o pecado que era dentro me. Gesù, così bella è amare a te, Gesù, oggi sempre o mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu. Jesus, tu dal cielo tornerai. Jesus, l'altro chiesa rapirai. Jesus,
que gran festa lo sarà, sempre insieme per l'eternità. Sempre insieme per l'eternità. Um belo cântico, não? O Santo Evangelho se diz così. E o Santo Evangelho, resumo, como se diz resumir? Riassume. Questo cantico riassume o Evangelho de Jesus. Perché la prima estrofa diz così: Gesù con tuo sangue hai lavato e o pecado que era dentro me. Hoje tu sei lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Tu sei purificado. Hoje não há mancha, máquia em nós, porque e o sangue cambiou tudo questo em bianco. É o poder de o sangue de Jesus Cristo. Glória a Dio. Glória a Dio per questo. Perché só Lui per fare questo per noi. Nessuno uomo può fare questo, nessuno uomo, nessuna ideologia, filosofia, mas só Jesus cambia io e tu completamente. Hoje possiamo falar que siamo uma nova criatura, porque o nosso Dio não ha cambiato completamente. O nosso interior e anche nostro exteriore, perché quando Dio cambia a nossa vida, la transformazione è completa. Amém? Adesso vorrei invitare la sorella Milvia per condividere con noi la poesia, perché questa poesia da nostra sorella é um dom de Dio. É Dio que nos inspira, como se diz? Inspira. Porque se Deus... Pode vir. Porque se Deus não inspira, a gente não tem como. Ninguém escreve nula, né? Não sei como se diz. Não se escreve nula se Deus não... Mas se Deus inspirar, aí nós escrevemos milhões de poesia. Porque Deus é que faz isso, não? Glória a Deus pela vida de nossa sorella, porque tem questo dom e quer condividere com nós, não? Glória a Deus pela tua vida. Grazie. Pace a tutti.
Allora, questa poesia non è proprio più è più per le persone di fuori, ma comunque serve anche a noi. Cammina, corri, uomo. Cammina, corri, uomo, prima che ti colga il buio, che rapace le cose ingoia e le pone indistinte nel museo delle ombre. L'apparenza scompare al declinar dell'ora e non ne resta traccia che l'Hades ferma il corso del povero e del ricco, del saggio e dello stolto. Considera i tuoi passi, chiedi perdono a Dio e al tuo fratello, modifica gli errori della vanità vana che la stoltezza umana tanto osanna. Cammina, corri uomo, prima che ti colga il buio, che rapace le cose ingoia e le pone indistinte nel museo delle ombre, e tu non possa più cambiare il corso del tuo destino umano. Affretta i passi al bene, raddrizza il tuo sentiero. Offri concreti segni prima che il vento disperda il grano con la pula, poiché un seme rimane alla pianta del campo. Avrà un germoglio il chicco nell'ombra del riposo. Nella sementa chiusa sta un'attesa di luce. Vitale forza in nuce, tale l'eredità del nostro agire, che darà frutti da consegnare a Dio, al Signore dei cieli, che l'alito di vita dona e riprende al termine dell'esame terreno. Cammina, corri uomo, finché è giorno. Amen. Glória a Dio. Adesso vorrei invitare la sorella Valdirene per lodare al Signore, va bene? Lodare. Glória a Deus. Dopo, fratello João farà una preghiera per la missione a Pisa, perché Pisa hoje è il nostro foco. Dice così o no? È il nostro foco da serata missionária. Nossa obra, la ópera a Pisa, que Deus está fazendo crescere a cada giorno. E isto é buono per tutti noi. Benvenuti, nostro diácono Wallace e la sua família. Cantiamo insieme l'inno 105. Io mi arrendo no, Signore. Tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Io mi arrendo,
Cristo io mare d'ogno. Tutto a Cristo io m'arrendo per il suo sangue al Padre vo. Il suo amor ora comprendo, grande amore mi portò. Io m'arrendo ogno, io m'arrendo ogno. Tutto a Cristo io m'arrendo ogno. Sulla croce con amore sparse il sangue redento per salvarmi peccatore d'ogni male, d'ogni errore. Io m'arrendo ogno, io m'arrendo no. Tutto a Cristo io m'arrendo ogno. Di Gesù il giusto, il forte sono ora ambasciato e per lui fino alla morte sarò sempre vincitore. Io m'arrendo ogno, io m'arrendo ogno. Tutto a Cristo io m'arrendo ogno. Glória a Dio. Tutti sappiamo che o nostro Dio è fedele, né? Ma tu sei fedele? Tu sei fedele? Perché se tu sei fedele, farà la differenza, não? Perché nós sabemos que Dio è fedele, ma anche noi dobbiamo essere fedeli. E adesso nostro futuro diácono, não? João, per fare questa preghiera per la missione. Pace a tutti. Signore nostro Dio, noi siamo qui in casa tua, Signore, per ti lodare, Signore, ti dà grazie per tutte le meraviglie che tu hai fatto sotto la nostra vita, Signore Dio. In questi giorni, Signore, noi ti chiediamo che per la missione, Signore Dio, lì a Pisa, che il Signore sia con tutti loro che sono lì, Signore, a fare la tua opera, Signore, per salvare il popolo di questi paesi, Signore. Che sappiamo, Signore, che tutti dobbiamo, Signore, cercare a te per guadagnare, Signore, a tua salvezza. Noi ti chiediamo, Signore, che sia con tutti noi, con quelli che non sono stati qui, Signore. Tu sai il motivo, che il Signore sia con tutti loro che non possano, Signore, stare qui con noi. E stia, Signore,
com os altares que vai ministrar, Senhor, a tua parola, que o teu Espírito Santo, Senhor, sia com lui, que tudo aquilo que sai da tua boca sia, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Perdone nosso pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fratelli, c'è una parola in mio cuore che Dio parla con me, che Lui farà una cosa nova in mezzo a noi. Dio ha parlato con me sobre questo. Condividere con voi. Condivido. Ah, ok. Graças perché qui existe due maestri, e estou aqui imparando. Glória a Dio per questo. Oggi non c'è classe felice, não? C'è? Amém? Então, vamos a nostra piccolina principina, si dice così? Principessa. Sì, dopo. Vamos pregar per lei. Vieni qua. Non tieni paura di me. Vieni qua. Com o Padre não c'è paura. Glória a Deus. Questo já é mensagem, não? Se tu está com tuo Padre, não tiene paura. Glória a Deus. Dio parla em piccolas coisas, não? Nelle piccole cose. Pronto, Deus já está falando com nós. Glória a Deus. Vou invitar a sorella Josiane. Prega per lei. E anche per me. Ok, parte tutti. Amém. Agradecemos. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar em sua casa para louvar, glorificar, adorar, porque Lui é digno. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa, para Te adorar, para Te glorificar, para exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Ó Senhor, abençoa todas as crianças desta igreja. Veja, Senhor Jesus, aqueles que não puderam vir. Meu Senhor Jesus querido, me capacite, meu Pai. Usa-me como canal, como instrumento, Senhor Jesus amado. Meu Senhor, para esta obra, Tu sabe a minha condição. Aleluia. Tu sabe a minha necessidade. Mas eu creio, Senhor Jesus amado, que Tu usa até, Senhor Jesus querido, meu Pai amado, um animal, meu Salvador, meu amigo fiel, me capacite, Senhor. Faça o Teu querer, a Tua vontade, fale conosco, Senhor Jesus amado, nesta lição tão rica, dizendo, Senhor Jesus, que somos filho amado Teu.
Meu Salvador, venha conosco nesta classe, que a tua presença, Senhor Jesus, seja comigo, com a Letícia e com todas e as outras crianças, se houver de chegar. Pai, fica conosco, te pedimos, abençoa o teu filho, Pai, o irmão Thales, que pediu oração, o irmão Alex, Senhor, porque estamos aqui nas tuas mãos. Nenhum de nós somos, Senhor Jesus, querido dono da palavra, mas tu, Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua, o povo é teu e a glória sempre será para ti, Senhor. Continua conosco, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Adesso faremo uma preghiera pela raccolta della offerta. Vorrei invitare nostro diacono Wallace per fare questa preghiera. Dopo la preghiera, la nostra maestra Ana Maria, tu può lodare al Signore con cantichi? Ah, va bene. Va bene. Ah, ok. Veni. Então, dopo la sorella Jéssica farà la raccolta delle offerte. Farà o cântico, enquanto questo si farà la raccolta. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amém? Alziamo per fare questa preghiera. Amém? Per me è un privilegio essere qua, grazie per l'opportunità. Preghiamo. Senhor Dio, siamo qua in questa sera per lodare il tuo santo nome. Ora è ora della coleta, che possiamo dare la primizia dei nostri lavori, Pai. Che possiamo ofertare sempre com il cuore pieno, com il cuore gioioso, perché quelli che offre, quelli che non viene dai cuori, non serve al reino di Dio. Amém? Que possamos essere gioioso nella tua casa, che possiamo contribuire nella tua casa com a nossa presença, com o nosso cuore e com o nosso espírito e anche com le diezime e le offerte. Ti ringrazio, Padre. Amém. Pace a tutti, lodiamo al Signore con cattolici. Cattolici. Qui. Lì. Lui. Non sei. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che con cuore tu voglio ascoltare, e tu diri trasforma, ristora, rende sábio e fa prosperar. Benedetto in tuo nome eterno, che tu parla, che ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendor. Parla, parla, Signor, che ascolto, con mio cuore, con tutta la fé, riguardando ao glorioso tu volto,
che risplendi di amore su me. Benedetto il tuo nome eterno, che tu parla, che ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, de pace e splendor. Parla, parla, meu cuore puoi dire, grandi cose benigno, Senhor, e sou pronto, disposto a obbedire la parola de grande tuo amor. Benedetto il teu nome eterno, che tu parla, che ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, de pace e splendor. Amém. Glória a Dio. Adesso, fratello, sarà un momento della parola di Dio. Amém? Vorrei invitare la mia traduttrice, si dice così? Sim, deixa só apertar aí. Deixa eu ligar aqui pra cima. Foi som? Foi? Foi. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Seconda lettera di Paolo a Timoteo, capítulo 4, capitolo 4, versículo 9 até o 11. seconda lettera di Timoteo, di Paolo a Timoteo, capitolo 4, del versetto 9 al versetto 11. Fai il possibile per venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato. Ha preferito le cose di questo mondo ed è andato a Tessalonica. Anche Crescente e Tito sono andati via, uno verso Galazia e l'altro in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Porta con te anche Marco, perché mi sarà utile nel lavoro a servizio di Dio. Amém? Só para me repetir, uma irmã ali chegou agora. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 9 ao versículo 11. Então, irmãos, no domingo passado, nós falamos deste mesmo capítulo, né? Falamos do versículo 6 até o 8. Allora, fratelli, nella domenica scorsa abbiamo visto questo stesso capitolo, abbiamo visto dal versetto 6 al versetto 8. Hoje nós vamos ver o mesmo capítulo, só que do versículo 9 ao 11. Oggi vediamo lo stesso capitolo, soltanto che dal versetto 9 al versetto 11. Então, como eu dizia no último domingo, nós estamos numa carta de encorajamento. Come abbiamo detto, come ho detto l'altra domenica, noi stiamo leggendo una lettera di incoraggiamento. Nós vemos o apóstolo Paulo dando vários conselhos a Timóteo. Vediamo l'apostolo Paolo che fa dei consigli a Timoteo, diversi consigli a Timoteo. No versículo 9, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um pedido de urgência. Nel versetto 9 vediamo che l'apostolo Paolo fa una richiesta di urgenza a Timoteo. Ele diz: venha depressa. Lui dice: vieni presto. Isso tem um motivo. C'è un motivo. O apóstolo Paulo estava preso. L'apostolo Paolo era imprigionato.
uma prisão fria e úmida. una prigione fredda e umida, Sabia que a sua morte estava chegando. sapeva che la sua morte stava per arrivare. Por isso que ele desejava, no último momento, ver o seu filho na fé, Timóteo. Per questo lui desiderava nei suoi ultimi momenti vedere il suo figlio Timoteo. A Bíblia, quando Paulo fala de Timóteo, Paulo fala do meu verdadeiro filho na fé. Quando parla di Timoteo, Paolo parla del suo vero figlio della fede, Porque Timóteo foi um filho para Paulo. perché Timoteo è stato un figlio per Paolo. Por isso que Paulo desejava vê-lo brevemente. Per questo lui lo desiderava vederlo prestissimo. No versículo 10, nós vemos o abandono de Demas. Nel versetto 10 vediamo l'abbandono di Dema. Se você estiver acompanhando com sua Bíblia aberta, Se avete la Bibbia aperta, a Bíblia é bem clara quando diz: porque Dema me desamparou. se avete la Bibbia aperta, potete vedere chiaramente che dice che Dema mi ha abbandonato. Você percebe que Paulo faz questão de mencionar esse abandono. Possiamo vedere che lui fa questione di menzionare questo abbandono, Porque foi uma decepção para o apóstolo Paulo isso. perché è stata una delusione per l'Apostolo Paolo. Por isso que ele registra isso. Per questo registra questo. Mas quem era Demas? Ma chi era Dema? Primeiro, Demas era um cooperador da obra do Senhor. Per primo, Dema era un cooperatore della opera di Dio, Era um obreiro, era un operário. operaio, Era aquele que estava trabalhando na obra do Senhor. era quello che insieme a Paolo lavorava nell'opera del Signore. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Possiamo vedere questo nella lettera ai Colossesi, nel capitolo 4, versetto 14. Pode ler, minha querida. Ah, ok. Colossesi 4, versetto 14. Saluti anche da parte di Luca, il mio caro medico, e da parte di Dema. Também nós vemos Possiamo vedere anche em Filemon, capítulo 1, versículo 24. in Filemone, versetto, capitolo 1, versetto 24. 24. Allora, anche Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni di lavoro, ti salutano. Então, nessas duas passagens, Allora, nessi due brani, nós vemos Paulo destacar o nome de Demas. vediamo Paolo evidenziare il nome di Dema. Então, não se trata de qualquer obreiro. Allora non si tratta di qualsiasi operai, Se trata de alguém que tem uma reputação. si tratta di qualcuno che c'è una reputazione, Alguém que já tem um prestígio na obra de Deus. qualcuno che c'è già un prestigio nella opera di Dio. Demas tem tanto prestígio na obra de Deus Dema ha così prestigio nella opera di Dio que ele é citado na carta de Paulo aos Colossenses che lui parla di lui nella lettera di Colossesi e também em Filemon. e anche di Filemone. Então, nós não estamos diante de alguém que está no anonimato. Allora non siamo davanti a qualcuno sconosciuto, Estamos diante de alguém conhecido. stiamo davanti a qualcuno conosciuto. Demas era aquele que estava do lado do apóstolo Paulo. Dema era uno che stava a fianco all'Apostolo Paolo, Mas Paulo o abandonou. ma Paolo o abbandonou, Paolo? Mas Demas o abandonou. Ma Dema lo ha abbandonato. E o motivo do seu abandono E il motivo del suo abbandono foi amar o presente século. è amare il presente secolo, Amar o mundo. amare il mondo. Então, ele abandonou a obra de Deus Lui ha abbandonato l'opera di Dio porque amou o mundo. perché ha amato più il mondo. Se existe um sinal que alguém ama a Deus, Se esiste un segno che qualcuno ama Dio, é fazer a obra de Deus. è fare la opera di Dio. E eu me recordo das palavras de Jesus quando ele disse a Pedro: E mi ricordo le parole di Gesù Cristo quando disse a Pedro, Pedro, você me ama? Pietro, tu mi ama? Tu mi ami?
Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Così Gesù ha detto, pasce le mie pecore. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pietro, tu mi ami? Sì, ti amo, Signore. Então apacente as minhas Sì, ovelhas. pasce le mie pecore. Então fazer a obra de Deus Allora fare l'opera di Dio é uma demonstração è una dimostrazione de amor a Deus. di amore a Dio. Então nós vemos no versículo 10 o contrário. E ora vediamo nel versetto 10 il contrario. Demas amando o presente século Dema amando il secolo, il presente secolo e abandonando a obra do Senhor. e abbandonando l'opera di Dio. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar L'Apostolo Paolo fa questione di menzionare a vida de Demas, amada igreja. la vita di Dema, chiesa amata. Nos ensina pelo menos 3 coisas. Ci insegna almeno 3 cose. A primeira, La prima, nem todo o que começa termina. non tutti che cominciano finiscono. Tem gente que começa na obra de Deus, C'è qualcuno che comincia nell'opera di Dio, alegre, felice, gioioso, empolgado, entusiasta, anelante, anelante. está ali muito desejoso de fazer a obra de È Deus. lì molto desideroso di fare l'opera di Dio, Mas todo mundo começa assim. ma tutti cominciano così. Quando algo é novo, Quando qualcosa è nuovo, dá frio na barriga, c'è quello pelle d'oca, se treme os pés, si tremano i piedi, se treme o coração, il cuore si stringe porque a experiência é nova. perché è un'esperienza nuova. Todo mundo começa assim. Tutti cominciano così. O bom não é começar. Il buono non è cominciare. Eu falei domingo passado Ho detto la domenica scorsa que Paulo começou a corrida, che Paolo ha iniziato la corsa, mas ele terminou. ma l'ha finita. Se você está fazendo a obra de Deus, Se stiamo facendo l'opera di Dio, não desista. non dobbiamo desistere. Não é porque você começou a obra de Deus Non è perché abbiamo cominciato l'opera di Dio que apareceu muitas che dificuldades sono apparse tantissime difficoltà que você deve desistir. e così dobbiamo desistere. No Brasil, In Brasile acontece algumas dificuldades em algumas igrejas. succede delle difficoltà in delle chiese. Às vezes alguém está responsável por um grande conjunto de louvor. A volte qualcuno è responsabile per un grande gruppo di lode Aí às vezes todo mundo coloca aquela pressão no líder, e a volte le persone pressionano il leader dizendo faz assim, dicendo fai così, fai cosà. Por que você não faz assim? Perché non fai così? E às vezes isso entristece o líder, E a volte questo rattrista il leader, porque ele quer que todo mundo fique satisfeito, perché lui vuole che tutti siano soddisfatti, mas não tem como deixar todo mundo satisfeito. ma non c'è un modo di soddisfare a tutti. A Bíblia diz que nem Jesus agradou a todos. La Bibbia dice che nemmeno Gesù ha aggradito a tutti. Se Jesus não agradou a todos, Se Gesù non ha aggradito a tutti, quem somos nós? chi siamo noi? Nós não vamos conseguir. Non riusciremo mai. Então, o segredo para ter sucesso fazendo a obra de Deus Allora il segreto per avere successo nella opera di Dio é agradar a Deus. è gradire Dio. Se você estiver agradando a Deus, Se stiamo gradendo a Dio, ainda que alguém não concorde, anche se qualcuno non è d'accordo, mas se você está agradando a Deus, ma se gradiamo a Dio, fica em paz. dobbiamo stare in pace. Durma em paz. Dobbiamo dormire in pace. Fica tranquilo, Dobbiamo stare tranquilli, porque é a Deus que você deve agradar. perché è proprio a Lui che dobbiamo gradire. Então, nem todo mundo que começa termina. Non tutti che cominciano finiscono. Ele começou na fé, Lui ha iniziato nella fede, trabalhou, ha lavorato, mas infelizmente desistiu. ma purtroppo è desistito.
Quantos de nós Quanti di noi começamos as coisas de Deus, iniziamo l'opera di Dio, fazemos um trabalho, facciamo un lavoro, mas aí vem as ma dificuldades così vengono le difficoltà e a pessoa desiste. e desistiamo. E quantas dificuldades nós nos enfrentamos, amada E igreja? quante difficoltà abbiamo affrontato, Chiesa amata. Certa volta, Una volta um jovem pregador estava pregando. un giovane predicava, Falava ali sobre a carta de Paulo aos Filipenses, parlava lì della lettera di Paolo ai Filippesi, falando sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. che parlava sui soffrimenti, le sofferenze dell'Apostolo Paolo. Enquanto aquele jovem estava pregando, E mentre questo giovane predicava, a igreja estava cheia. la chiesa era piena. De repente entrou um pastor muito influente, All'improvviso è entrato un pastore molto influente, muito conhecido. molto conosciuto. Quando aquele jovem terminou de pregar, Quando quel giovane ha finito di predicare, chamaram aquele pastor para fazer a oração final. hanno chiamato quel pastore per fare la preghiera finale. Quando aquele pastor assumiu, Quando quel pastore è venuto, ele disse assim: lui ha detto: Eu vi esse jovem que estava pregando. ho visto questo giovane che predicava. Eu quero dizer para vocês, igreja, Voglio dire a voi, Chiesa, que esse jovem não tem experiência para passar para vocês. che questo giovane non ha un'esperienza per passare a voi. Mas eu Ma io sou a voz da experiência. sono la voce dell'esperienza. Aquele jovem escutou aquilo, Quel giovane ha ascoltato quello, baixou a ha cabeça abbassato la testa e disse assim: e Jesus, disse così: Gesù, tem misericórdia. abbia misericordia di me. Foi embora. È andato via. Isso é um relato verdadeiro. Questa è una storia vera. Aquele jovem poderia parar de pregar ali, Quel giovane potrebbe aver smesso di predicare lì, mas aquele jovem é aquele que vos fala hoje. ma quello giovane è quello che vi parla oggi. Eu não vim falar daquilo que já passei para vocês, Non sono venuta a parlare di quello che ho già passato per voi. mas é só um exemplo È solo un esempio que enquanto a gente faz a obra de Deus, che mentre facciamo l'opera di Dio, o diabo sempre vai usar alguém il diavolo, il nemico, userà sempre qualcuno para te entristecer, para attristarti, para fazer com que você desista. per fare con che te desista. E isso veio sobre Demas, E questo è venuto su Demas. porque Demas, como era companheiro do apóstolo Paulo, Perché Dema, come era un compagno di Paolo, ele começou a enxergar a vida do apóstolo Paulo. lui ha cominciato a vedere la vita dell'Apostolo Paolo, Como o apóstolo Paulo sofria. come l'Apostolo Paolo soffriva. Nós sabemos que os sofrimentos do apóstolo Paulo inspiravam a igreja de Deus. Noi sappiamo che le sofferenze dell'Apostolo Paolo ispiravano la Chiesa, Mas para Dimas, ma per Dema isso o desestimulou, lo ha desestimolato, porque ele viu um caminho tão difícil. perché lui ha visto una strada così difficile. Ele testemunhou a primeira prisão do apóstolo Paulo. Lui ha testimoniato la prima prigione dell'Apostolo Paolo. Neste momento desta carta, o apóstolo Paulo está na sua segunda prisão. In questo momento, questo momento che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo è nella seconda prigione, in prigione per la seconda volta. Mas aí Dimas olha para esses fatos. Ma allora Dema guarda queste cose successe, Ele poderia se inspirar na vida do apóstolo Paulo. lui poteva ispirarsi nella vita dell'Apostolo Paolo. Poderia até dizer: Potrebbe aver detto: meu Deus, Dio mio, ele suporta muita coisa pelo nome do Senhor. lui supporta molte cose per il nome tuo. Ele é muito fiel a Deus. Lui è molto fedele a Dio. Quero ser como ele. Vuole essere come lui. Quero ter essa fé Vuole avere questa fede que suporta tudo. che sopporta tutto. Mas não. Ma no. Dimas se escandalizou com isto Dema si è scandalizzato con questo e decidiu amar o mundo. e ha deciso di amare il mondo. Porque decidir amar o mundo é uma tentação, igreja. Perché decidere di amare il mondo, Chiesa, è una tentazione. E eu vou ilustrar como essa tentação acontece. E vi dirò
un po' come succede questa tentazione. Essa tentação muitas vezes fala na nossa mente. Questa tentazione molte volte parla nella nostra mente, Mais ou menos assim. più o meno così. Quando você era do mundo, Quando tu eri dal mondo, nada disso estava acontecendo com você. niente di questo succedeva a te. Agora que você é fiel, Ora che sei fedele, está dando tudo errado. è tutto sbagliato, vieni tutto sbagliato. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Non so se è già successo questo con voi. Provavelmente já aconteceu em algum momento da sua vida. Probabilmente è già accaduto in qualche momento della vostra vita. Porque essa tentação vem. Perché questa tentazione viene. A segunda lição que aprendemos com Demas. La seconda lezione che possiamo imparare da Dema: Um cristão desvia da fé quando ama o presente século. un cristiano desiste della fede quando ama il presente secolo. A Bíblia fala sobre amor. La Bibbia parla sull'amore. Nós vemos o amor de Deus e o amor ao mundo. Vediamo l'amore di Dio e l'amore al mondo. E o apóstolo João diz: E l'apostolo Giovanni dice: quem ama o mundo chi ama il mondo não está no amor de Deus. non è nell'amore di Dio. Isso nós vemos Noi possiamo vedere questo em 1 João, no capítulo 2, in Prima Giovanni, capitolo 2, versículo 15 a 17. versetto 15 a 17. Non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è più posto in lui per l'amore di Dio Padre. Questo è il mondo, voler soddisfare il mondo proprio. Questo è il mondo, voler soddisfare il proprio egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede, essere superbi di quello che si possiede. Tutto ciò viene dal mondo, non viene dal Dio Padre. Il mondo però se ne va, e tutto quello che l'uomo desidera nel mondo non dura. Invece, chi fa la volontà di Dio vive per sempre. Então aprendemos aí, igreja, Allora impariamo qui, Chiesa, que só deve existir um amor no nosso coração. che deve esistere soltanto un amore nel nostro cuore. É impossível ter dois amores. È impossibile avere due amori. Ou é amar a Deus O è amare a Dio ou o mundo. o il mondo. Não existe servir a dois senhores. Non possiamo servire a due signori. É impossível fazer È isso. impossibile fare questo. Ou serve um ou outro. O serviamo uno o l'altro. Então Demas, quando viu os sofrimentos do apóstolo Paulo, Allora Dema, quando ha visto le sofferenze dell'Apostolo Paolo, decidiu ir embora. ha deciso di andarsene. Decidiu ir embora. Ha deciso di andarsene. E quantos de nós desistem E quanti di noi desistiamo da caminhada cristã? dalla strada cristiana? Porque são seduzidos Perché siamo seduti pelas coisas do mundo. per le cose del mondo. E porque as coisas do mundo nos seduzem, amado. Perché le cose del mondo ci seduce. Estão sempre tentando nos desviar da rota. Stanno sempre cercando di deviarci della strada giusta. São boas, Sono buone, são atrativas, sono molto attraenti, mas são os caminhos que levam à morte. ma sono le strade che portano alla morte. Por isso a vida de Demas Per questo la vita di Dema se encerra aqui, finisce qui, porque em nenhum outro lugar da Bíblia perché in nessun altro posto della Bibbia há outra menção de Demas. ha un'altra menzione di Dema. Ele é conhecido Lui è conosciuto como aquele que começou e não terminou. come quello che ha cominciato e non ha finito. Deus não quer que sejamos conhecidos assim. Dio non vuole che siamo conosciuti così. Devemos ser conhecidos como aqueles Dobbiamo essere conosciuti come quelli que acabam a corrida. che finiscono la corsa, Assim como o apóstolo Paulo. così come l'Apostolo Paolo. Eu comecei Ho cominciato e concluí. e ho concluso. E isto é uma decisão, E igreja. questa è una decisione. Se você decidir Se decidiamo ser fiel a Deus, essere fedeli a Dio, ninguém vai te impedir.
Nessuno ti impedirà. Nenhum homem vai impedir você disso. Nessun uomo ti impedirà. Nenhum demônio vai lhe impedir disso. Nessun demone ti impedirà. Porque o próprio Deus Perché il proprio Dio será a tua força. sarà la nostra forza. E por isso você vai conseguir chegar até o final da jornada. Perché per questo riusciremo ad arrivare alla fine giornata. Porque Deus está contigo. Perché Dio è con noi. E terceiro lugar, In terzo posto, que aprendemos com Demas, che impariamo con Dema, é que fugir do chamado è che scappare dalla chiamata é uma decisão. è una decisione. Você vê que Demas, Possiamo vedere che Dema, companheiro do apóstolo Paulo, compagno dell'Apostolo Paolo, ele chega para o apóstolo Paulo lui arriva da lui e vai via. e va via, Porque decidiu perché ha deciso viver a vida que vive. vivere quella vita là. Que não possamos ser como Demas. Che non possiamo essere come Dema, Porque ele foi uma decepção para o apóstolo Paulo. perché è stata una delusione per l'Apostolo Paolo. No versículo 11, Nel versetto 11, o apóstolo Paulo diz que só Lucas está com ele. l'Apostolo Paolo dice che soltanto Luca è con lui. E isto é muito interessante, E questo è molto interessante, porque enquanto Demas o abandonou, perché mentre Dema lo ha abbandonato, Lucas estava com ele. Luca stava lì con lui. Eu quero dizer para você, Voglio dire a voi, não importa quem te abandonou. non importa chi ti ha abbandonato, O que importa l'importante é que Deus è che Dio sempre vai levantar sempre alzerà um Lucas un Luca para estar do seu lado. per essere accanto a te. O apóstolo Paulo estava na prisão, L'Apostolo Paolo era in prigione, estava só, stava solo, mas Lucas ia lá, ma Luca andava là, visitava, lo visitava, medicava, lo medicava, orava, pregava, estava com ele ali, stava sempre con lui lì. porque Deus Perché Dio sempre levanta alguém sempre alza qualcuno para nos ajudar per aiutarci nas nossas nelle dificuldades. nostre difficoltà. E também outra lição que aprendemos aí E un'altra lezione che possiamo imparare da qui é que uma amizade verdadeira è che un'amicizia vera sempre persiste, sempre persiste, independentemente das a circunstâncias. prescindere dalle circostanze. Se alguém está bem, Se qualcuno sta bene, ele está lá. lui sta là. Se está mal, Se sta male, ele está lá. lui sta là. Então, Lucas é esta pessoa Allora Luca è questa persona que está ali com o apóstolo Paulo. che è lì con l'Apostolo Paolo, Não importa as circunstâncias. non importa le circostanze. E para concluir, Per concludere, Paulo diz a Timóteo: Paolo dice a Timoteo, traga Marcos, porta Marco porque ele me é muito útil para o ministério. perché mi è molto utile per il ministero. E essa declaração é muito importante, E igreja. questa dichiarazione è molto importante, Chiesa, Porque se você voltar no passado, perché se torniamo indietro, em Atos capítulo 15, in Atti capitolo 15, versículo 35 a 41. si legge? Não, não precisa ler, eu vou Allora. aqui fazer um resumo. Atti 15 del versetto 35 35 a 41, a 41, a Bíblia diz que la Bibbia dice che houve uma briga, è successa una lite, uma contenda una contesa entre Paulo e Barnabé tra Paolo e Barnaba por conta de Marcos. per via di Marco. E essa contenda ocorreu E questa contesa è stata porque Marcos abandonou o apóstolo Paulo na viagem a Panfilha, perché Marco ha abbandonato l'Apostolo Paolo nel viaggio in Panfilia, na sua primeira viagem missionária. nel suo primo viaggio missionario. E na segunda viagem E missionária, nel secondo viaggio missionario, Barnabé decide levar Marcos.
Barnaba decide di portare con sé Marco. Aí Paulo, como era sanguíneo, E Paulo, come era sanguigno, disse para Barnabé: disse a Barnaba: ele não vai com a gente não. no, lui non va con noi. Ele nos abandonou lá na Panfilha. Lui ci ha abbandonato in Panfilia, Ou seja, vai abandonar a gente de novo. ossia, lui ci abbandonerà di nuovo. Então Paulo é aquele jogador E allora Paolo è quel giocatore que quer escolher bem quem está do lado dele. che vuole scegliere bene chi sta al suo lato. Aquele tem o histórico de abandonar, né, Marcos? C'è già lo storico di abbandono. Então, se for na segunda viagem, pode ser que abandone de novo. Então, Sì, se è già successo nel primo viaggio, succederà sicuramente nella seconda. e houve essa briga, E ha avuto questa lite a ponto de Barnabé e Paulo se separar. fino a che Barnaba e Paolo si sono separati. Aí vai Barnabé e João Marcos para um lado E vai Barnaba e Marco, Giovanni e Marco da una parte e do outro lado vai Paulo e e Silas. dall'altra parte va Paolo e Sila. Mas aqui, nos seus minutos finais, Ma qui, nei suoi minuti finali, Paulo diz a Timóteo: Paolo dice a Timoteo: traga Marcos. porta Marco. Você vê que Deus trabalha no coração do homem de Deus. Possiamo vedere come Dio lavora nel cuore dell'uomo. Porque Paulo tinha errado lá atrás. Perché Paolo aveva sbagliato là dietro. Ele não podia dizer que Marcos não fosse com ele. Non poteva dire che non voleva che Marco andasse con lui, con loro. Por mais que ele tivesse razão em dizer isso. Per di più che avesse ragione per dire questo, Mas aqui o apóstolo Paulo diz: ma qui l'Apostolo Paolo dice: traga Marcos. porta Marco. Ele me é muito útil para o ministério. Lui mi è molto utile per il ministero. Então, esta declaração aqui, igreja, Allora questa dichiarazione, Chiesa, é um pedido de perdão do apóstolo Paulo. è una richiesta di perdono dell'Apostolo Paolo. Porque os homens de Deus também erram. Perché gli uomini di Dio, anche loro, sbagliano. Eles podem te magoar. Loro ci possono deludere, Pode magoar. ci può deludere, Pode lhe ferir. ci può ferire. Homens de Deus podem fazer isso também. Succedono anche agli uomini di Dio. Mas melhor do que ferir Ma meglio del ferire é sarar. è guarire. É isso que o apóstolo Paulo faz. È questo che l'Apostolo Paolo fa. Ele reconhece o que fez com Marcos. Lui riconosce quel che ha fatto con Marco. Por isso ele diz, Per questo dice, no final da sua morte, nella fine della sua vita, traga Marcos, porta Marco, porque ele me é muito útil para o ministério. perché lui mi è molto utile per il ministero. E eu acho muito lindo isso, igreja. Io trovo questo bellissimo, Chiesa, Porque o apóstolo Paulo foi um grande apóstolo, perché l'Apostolo Paolo è stato un grande apostolo, mas ele nunca escondeu suas fraquezas. ma ha mai nascosto le sue fragilità, debolezze. Por isso está aqui esse registro. Per questo c'è questo registro E isto é muito lindo para nós, e questo è bellissimo per noi, porque aqui nós aprendemos perché qui possiamo imparare o poder do perdão. il potere del perdono E às vezes a gente não tem essa maturidade. e a volte non abbiamo questa maturità. Às vezes alguém briga com o outro, A volte succede una lice tra l'uno e l'altro aí aquela pessoa vai embora, e quella persona va via, vai para outra igreja. vai da un'altra chiesa. Aquela pessoa vai com muita razão. Quella persona va con molta ragione. Ele me feriu, Mi ha ferito, por isso que eu fui embora. per questo sono andato via. Eu vou ficar num local que alguém me ferir? Ma io ci sarò mai in un locale dove mi hanno ferito? Aí ele vai para outra igreja. Allora va a un'altra chiesa. Aí quando chega naquela E igreja, quando arriva in quella chiesa, outra pessoa vai ferir ele. un'altra persona lo ferirà. Aí aquela pessoa que está naquela igreja E lì, quello che è in quella chiesa, não vai ficar mais ali. non rimarrà Vai para outra igreja. e cercherà un'altra chiesa. Porque ele diz consigo mesmo: Perché lui disse con se stesso, não vou ficar num lugar onde as pessoas me ferem. non starò mai in un posto dove mi feriscono. Aí chega num momento E arriva un momento que essa pessoa não vai para nenhuma igreja. in cui questa persona non va da nessuna chiesa.
Isso não melhorou. non è migliorato. Isso vai de mal a pior. È di male a peggio, Porque essa pessoa não aprendeu perché questa persona non ha imparato o poder do perdão. il potere del perdono, Porque perdão é isto, perché perdono è questo, fruto do amor. è un frutto dell'amore. Não é porque seu filho lhe fere Non è perché tuo figlio ti fere, que você manda ele ti embora. ferisce, che tu lo mandi via. Você não manda seu filho embora. Non mandi mai tuo figlio, Não manda marido embora. non manda il marito via, Não manda pai embora. non manda pai via, Padre, não? padre, Porque existe amor. perché esiste amore, Porque existe perdão. perché esiste perdono. Na igreja Nella Chiesa tem que ser do mesmo modo. deve essere di uguale modo. Tu consegue imaginar Riesci a immaginare a seguinte situação: la seguente situazione. se um irmão Se un fratello ferir o pastor, ferisce il pastore, ele mandar aquele irmão embora. lui manda quello lui via. E aí? Come si fa? Não tem como fazer a obra de Deus assim. Non c'è come fare l'opera di Dio così, Porque nós não estamos numa empresa. perché non siamo in una ditta, Porque quando se está numa empresa, perché quando siamo in una ditta, quando alguém faz algo assim que a gente não gosta, quando qualcuno fa qualcosa che non ci piace, a gente chega e diz vai via. arriviamo da lui e diciamo vai via, Mas nós não estamos numa empresa. ma non stiamo in una ditta, in un'azienda, Estamos na igreja. stiamo in chiesa. Então, como estamos na igreja, Allora come siamo in chiesa, se alguém faz algo que você não gosta, se qualcuno fa qualcosa che non ti piace, você não vai embora. tu non devi andare via, Tu deve chegar a ele ou a ela. devi arrivare da lui o di lei Vai conversar com ele. e si parla su quello, Como uma pessoa madura. come una persona matura. Os maduros fazem isto. Le persone mature fanno questo, Mas uma criança não consegue fazer isso. ma un bambino non riesce a fare questo, Porque é criança. perché è un bambino. Se uma criança é ferida, Se una crianza è ferita, ela vai embora. lei va via, Mas não existe crianças aqui. ma non esiste bambini qui. Somos adultos. Siamo tutti adulti, Então a gente precisa conversar. allora dobbiamo chiarire le cose, Porque isto traz maturidade a nós. perché questo ci porta alla maturità, Isso traz comunhão. questo ci porta a comunione, Aonde existe reparação. dove esiste riparazione, É o que o apóstolo Paulo faz a Marcos. è quello che l'Apostolo Paolo fa a Marco, Uma reparação. una riparazione. Traga Marcos, Porta Marco, porque ele me é muito útil perché lui mi è molto utile para o ministério. per il ministero, Porque na igreja do Senhor, perché nella Chiesa del Signore Deus não tem lata de lixo. Dio non ha una pantumiera, Deus não tem lata de lixo. non c'è una pantumiera. Quando as coisas não servem mais, Quando le cose non servono più, o homem pega aquela coisa l'uomo prende quella cosa e joga no lixo. e butta via. Mas Deus não tem isso. Ma con Dio non c'è questo. Se um vaso se quebra, Se un vaso si rompe, o oleiro não joga no lixo. il vasaio non lo butta via. Ele vai pegar aquele vaso que se quebrou Lui prende quel vaso rotto e vai fazer outro vaso. e fa un altro vaso, Um vaso mais forte. un vaso più forte. É assim que ele faz com a gente. È così che Dio fa con noi. Ele não desiste de nós, Lui non desiste di noi, mesmo diante de tantas fraquezas. anche davanti a tante debolezze. O oleiro não joga no lixo. Il vasaio non ci butta nella pantumiera. Ele nos pega Lui ci prende e nos modela e ci modela até você ser finché tu sarai aquilo que Deus quer que você seja. quello che vuole Dio che tu sia.
E essa obra é todos os dias. E questa opera è tutti i giorni. Por isso que a Bíblia diz: Per questo la Bibbia dice: a vereda do justo, la vereda, la via del giusto é como a luz da aurora, è come la luce dell'aurora, vai brilhando brilla mais e mais, sempre di più até ser dia perfeito. finché non sarà giorno. Amém? Que Deus abençoe. Che Dio vi benedica. Adesso, fratelli, dá para passar o vídeo, Jéssica? Não tá. Entendi. Tá bom, tá. Tem que segurar. Amém. Adesso, fratelli, mettiamolo in piedi. Pedido de oração é richiesta di preghiera per Giuseppe, marito da nostra sorella Ivanete, né? Lui ha bisogno di nostra preghiera, amém? Pela sua saúde. E preghiera per Elia, figlio da sorella Nádia, que lui está malato. É um ragazzo. É bambino? É um bambino. E dopo o culto, vamos condividere con voi un video da missão a Pisa, o lavoro lá, a Monte Sherbole, né? Sorella Jessica, amém. Vieni qua, sorella Jéssica, per fare questa preghiera. Que hoje tuo marito parlò. E questo è un miracolo di Dio, perché io di mim, ma Dio è chi fa la opera. Até. Paz a tutti, preghiamo. Senhor Dio, estamos aqui, Pai, em Tua casa, Senhor, te pedindo, Senhor, pelos os enfermos, Pai, por Giuseppe, Senhor, que vai ali estar no hospital esta semana, Senhor, em hospedale. Deus chega ali curando, Senhor Jesus, confundindo a medicina, Pai, dando, Pai, alegria, Senhor Jesus, fazendo um milagre de Dio. Ó, Pai, visita ali Elias, Senhor Jesus, chega ali com cura, Pai, na vida daquela criança. Já faz mais de 15 dias que ele tem febre, Senhor. Tu és o Deus de cura, o Deus que dá, Senhor Jesus, a cura, Pai. Nós te pedimos, Senhor, chega com cura, Pai, na vida dos enfermos, Pai. Em todos aqueles que não pediram oração, mas que estão enfermos da Tua casa, Senhor. Que Tu possa chegar, Senhor Jesus, dando, Pai, livramento, Senhor. Chegando, Pai, com alegria em vossos corações, as vossas famílias, Senhor, porque nós cremos, Senhor Jesus, porque o querer e o efetuar é Teu, Senhor, e eles estão em Tuas mãos, Pai, e cremos, Pai, que a boa e perfeita vontade Tua, Pai, é perfeita para nós, Senhor. Estamos aqui em pregueira, em oração por eles, Senhor Jesus, porque vocês cremos na vitória, em Teu nome, amém. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, para hoje e sempre. Amém. Adesso vamos e o vídeo da ópera de Dio.